Kompanija Elektrovat osnovana je 1990. godine. U svom programu ima otprilike 3 segmenta. Jedan od najvažnijih segmenata je energetika, to je proizvodnja opreme za nove elektroenergetska postrojenja, nove potrošače, nove fabrike. Drugi program koji se iskristalisao, to je proizvodnja scenske opreme i mehanike za televizijska studija i pozorišta. I na kraju prepoznali smo i treći program, to su obnovljivi izvori električne energije. Kada smo 2009. godine prepoznali da su obnovljivi izvori energije prostor u kome mi možemo dosta toga učiniti kao firma koja se bavi raznim vrstama radova, proizvodnje, projektovanja i tako dalje u oblasti energetike. To smo pre svega učinili time što smo krenuli u gradnju malih hidroelektrana za sopstvene potrebe, gde smo se pojavili kao investitor uz pratnju banaka čije je prisustvo uvek neophodno i u ovim poslovima. Ono što ime nas banka podržava, to su kreditna sredstva za ove projekte koje mi izvodimo i za naše sopstvene investicije. Međutim, mislim da postoji tu jedno veliko tržište za NLB komercijalnu banku i da u budućnosti će biti mnogo novih projekata koje je potrebno finansirati.